है अब the place that I'm sitting here right now holds a very significant place in the history of Sikkim है अनि यही जग्गामा चाहिँ in the year 1641 AD the first Chogyal of Sikkim. Sikkim used to be a kingdom then, and the first Chogyal of Sikkim, Phunchok Namgyal, was coronated, or he was declared a king in this very place. The throne that you are seeing just behind me is the place where the lamas who is believed to have flown from Tibet, Lhasa, and came here for the coronation of the king Phunchok Namgyal. So, and the pine tree that you are seeing just behind this coronation has a lot of stories with itself. And yeah, so today I feel very blessed and very lucky to have come to this place to witness the historical moment of Sikkim. So yeah, I feel very blessed and I feel like the time travel भएको जस्तो लागिरहेछ क्या अब त्यो टाइममा कस्तो कस्तो भएको थियो होला त्यो दिन जब चाहिँ फुन्चोक नामग्याल चाहिँ वाज डिक्लेयर्ड द किङ अफ सिक्किम अनि एन्ड त्यो दिनदेखि चाहिँ नामग्याल डाइनेस्टी द रेन अफ नामग्याल डाइनेस्टी स्टार्टेड फ्रम द्याट डे. सो हाउ वाज द मोमेन्ट कस्तो थियो होला त्यो एटमोस्फियर को मान्छेहरू थियो होला होइन अब त्यो मान्छेहरू त अहिले त छैन तर त्यो स्टोरीहरू आई विश दिस ट्री कुड टक सो द्याट दिस ट्री कुड टेल मी द स्टोरी के भएको थियो कस्तो भएको थियो क्या अनि सो या त्यति नै हो अनि आई फिल भेरी ब्लेस्ड एन्ड भेरी ग्रेटफुल टु have come to this place and enjoy this serenity. Thank you.